Chloe mahalatag. Maadjong palis guys. Og karon guys, mura man gyapon og wa pa kaadyo mo init. Unsa nakahuna-huna ko nga magama og snack. So atong lutuon karon is magbiko ta kay murag lami man jamo ikaw biko gudron kanang samot na murag uwan-uwan bitaw. So kay naa pa man poy pilit nga gamay ani ja. Okay ra maning gamay kay hapdos man po jamo og daghang biko. Maadyo ni lami jamo ni parisan og sikwati or kaping binukbok. Sige guys, kay kumbati na ta. O karon guys, magama na puntag snack, magluto ta og biko. So magtungag sa tato sa aga og dili. Mauna ni guys ang atong pilit, naluto na si Ja og ready to cook na si Ja para mabiko. Sige, ang dagkagod ani guys, oy, managkog samot itong bukiton. Di lalim ning magbiko guys, hawoy ray kuraw. Namiya jud guys, murag kalamay. Ug mauna ni guys ang atong biko, so bam na ta guys. Sige. Ano ba?